Give us Herbal Center ba anope eba be givers imnu ewo adwama so ene ne ye wodi pedue mo emu akwa be na bia boko de Dr. Kwabi nso ho ye nyame adom ne ho ye pa yes wada wo ba yenti o pa chomat ebusia na anope no ma menchia mo na mema mo nyina ache mama kwa ba mfambra eye kasa fidie so ene anope na ene anope ye bedi apomodi ho enkomo yenro nso a yede aba adwama nso nyina no pa cho ya kai na hye no so so yankasa ye memu hahama dubina ne dinsia hodo no ena Dr. Solomon Kwabi ena ma baefu ne nimdie kwan so ayede aba hahama na tete ya na nanom tete na de go da asemu di sija so edi nsuogu ho ankatwede ne ne aka no eno ezan se na wunya adaje enkonko soja enkonko so muchia ni ntino eno ene ya ni nyina ye wie ne de koma FDA fo wo mo so mo de afom mfidie mu ahwehwe mu ehu sampa edro no yare ahodo a yesi etu ase no eno pepepe na ye eno nti na ebre ne ye don bia no ye bon dewro edema na me ba cho anope wutie mi no men twen se yare ne nche wansa men twen se yare ne nka won shansa na mom no nipadua no ne ka se human anatomy no hu se ensakra bi ibemu na hu ensunsansuo bi no mu a me pa cho na watu wana mo edre kita me we ena ye givers herbal mixture givers herbal mixture ena ma adwuma pa na adwuma so aduntie Ghana fo na mo atena se ena mo se edro we de ene ntontom da ho de me call pharmaceutical shop licensed chemical shop eni be bia ye ton adro bia na me ntumi nka givers herbal mixture na eni me mama no so a so mama givers entontom ye den eda ho no bi na se yi ede ama o na me pa cho na etie ni wonse na nsen enso ya hyase egugugugu a enti wa hwe wo mfikyire ho eho no mu afu hwe wadwuma mu ho eho no mu afu bebi a wudi dwa bebi a woton ade no hwe montmonka wo ho gate wo ho ni efini nkeka wo mu no ade ba akopɛ na ede ba ede na ede ba kopai abo antontom na ntontom nso no eye nia ye fe no female anopheles no ede ne ho gimu a oka o se dua wa ha ni pedua no wa ha oni pemu na nkasa enti ene na wa ho ode na wo ko ba no manwi so ene ode yare bi ani hu ene malaria de ode ye den ena typhoid de efihi na ebe che o mepa cho da bi ese utu hu anamo tresem no kra kan de ato se obi nim edon ne ebre a oje fon we den ebeba enti unnim da yare be kan wa hye e bia sa de anase ne kra ena wo ko jade hia de kese pa enti na me kan fo dem ma se give us herbal mixture no etu eye 3D any typhoid asede ama no ese boost to immune system no boa enkwamwa na ebo nipedua no ban ma ekotia yare bia wa enkwamwa na ebo nipedua no ban na no mra ene yare bia yi ni tiape ene na oba wadwe so obebo ne sese ewo wo nchen eno nti ne ese mentwen enti sutobre mu ayewa mu ene ahemachi na wo sori o anopa na wo ko ewie nyina e condition mu nyina na ntontom yo mu ni na mu saa na wo so mu filibi enti wo hono na wo so wonu mu ato aduane bia no ko empampan no kra ba enye ade a woni eje ho me ba cho tu ho anamo ko ne yen ko hwehwe oni pedua no mu anase o moje no se yesi ye hu eye entontom usuo eye plasmodium parasite ni bi e wo ntini no mu a ko herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop anase be bi e ton waduro oman mu ene amano ne nyina no na kope givers herbal mixture ibi obi wo hono anaju de suemu anka onwunu adwo wiem adwo form no na afi na ne ho popo che na wo hyew de no na mfifre te no me pa cho ko test wie na eye 3D amuani bi na woni pedua no mu a ebra wo hia eye givers herbal mixture me ba cho tu ho anamo eza se be e wo nyina de eno a na se koso entuntum ni number bia wo fichire ya won no gate ye wo ni ma hunyi mu me pa cho give us about mixture de me ma ne mpa ofie me ma ne mpa wa adwuma mu o bag mu ka yi ehyen a wo de kwa adwuma ni nyina no bomoden na pa edure bi ewo mu eno na betumi aboa wo emofro mo di mfinhye dumienu eko wo betumi anu give us herbal mixture ebi enti me bi ndefie ebi ama no guso a me di nkomo ya bebe so ni e be di nkomo na wonti bibi ase a obetumi afre eye 0543 22 2470 0543
222470 na kope givers herbal mixture givers antontom eden eda ho no bi sanam di kan yan ka se yememu hahama eno ana ya tetetete a eneja ya keka sieni ene ye de aye droyi etumi de abadwa so de ama wonti bomoden na kope bi nanom netu yare bia se ye malaria se ye typhoid anaso wo ho enne na onipedua ba bi ye oya asa wada na adwuna nka wasoro de ese onya hoden na otumi de sori ko nwuma so enso sori wa ye boho uji hu bia nje nipedua na ye mre me ba cho eye nkwama na ebo nipedua no ban no ena anu adwojo ese o shimukina ese o manage na brane na etumi ye konkan enfama hahama eni bibiduro ena wohia eno na ye givers herbal mixture givers antontom da ho na wotumi akotobi na wanom na bibia no etumi akonkan e de ama we aye givers cool capsules ena we nso aye givers pea capsules be ba cho wa wutie mi awosan hweme e bia wo de no so ayemtim ena ba oso ene ye beye nansa na wotwe na sebi ongongo chia na nanmo eye anase janan bia kra no enya ada wetumi akoho me ba cho obi biara ayemtim hawo na ye kan constipation tete wo no we draw here ye givers cold capsules and afi givers pea capsules na wetumi anom ezan se wo ye oba wo ye bema na ayemtim wo so a edin sunso aso ahododo na na de bre ni pedua no enu nti na mentwen ma ayemtim embeje ni pedua no emoso enti edrowe na wo hia na wetumi akwakonom na etumi aboa na ebre na edo nyina no abo ni pedua no detoxify ni pedua no ma ni pedua no apegil na afa de ni aka ni pedua no nyina no etumi aba besen eden etumi de akọ givers cold capsules and afa givers pea capsules obi nso de ohonma obo nso ebre bi ohonma nani wo be posa nani sa de bia no feche nani sa omu anu okwam asa bibi hyehye ni minimu awon bo so afere kokodu nipemu a na ne hu ne amanfo ehin obi nso won ma na asomu ekeka na de ne edi za wonya bibi ofam sese ana watam na hyehye na asom na se ya e ba chokoko ni amaman na agi nipedua na aboso ese utumi tu ase na nipedua na nya hoden edura wo hia no pei givers cold capsules na afa ni pea capsules se bema ayemtim wo so a enu ma aye omira oye awompemu mira oye awompemu enu ne ye kokofa de ba ezan san hoden no intini na ese moja no tumi femu de ba no enye adwumaye oban so ho no so mi de mi ni atenka frigidity ena mi de omi de mi mfele hwe me pa cho bomodin na kopa edupa nanom givers cold capsules ena afa givers pea capsules enu ena ohia no pei na watumi akwakoto bosumi be kwa wiye de bomodin na onipedua no ehu hia na bo ho ka na bosum fofura ye be wremu nso no wetumi ade enya hoden na nsia na aka no wetumi de twa afie no edro ya me ne odi nkomo enye na ukọ herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop any baby e ton edro bia na ubenya givers cold capsules any ni pea capsules na bema oba ayemtim ayehaw koko ni amama agi ni pedua na boso no wetumi etu ase uwi a pe givers herbal mixture givers antontom da hono bi nanonom netu malaria etridi ase na nipedua no entumi nyina brane wonti bibi ase obepesa oni yebedi nkomo a 0543 22 24 70 0543 22 24 70 na oni givers herbal center eni nkomo enanope yada se papa panti givers herbal center for na wate won kana medofo mesro fa number na no wafa wafre bibi a kire wadua Dr. Penny wo ho obeti o na fei one wodi nkomo yenkomra ba ku bi wo ho pa na yeba ebeto aso